Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Tugomba dusome amajambo makeyi jambo ry'Imana. Maneno kidogo. Ubu dusomera aradufasha tuje mu bami ba mbere. Mwenye anatusomea tutaenda kwa Abami ba mbere kigwane cha 19 sura ya 19 umurongo w'indwi na mstari wa 7. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri aramukoma aramubarira ati vyuka urye urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Amen. Amen. Tuje mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume kigabane cha kabiri sura yake ya pili. Turasoma umurongo wa 6 uw'indwi n'uw'umunani. Tutasoma mstari wa 6, 7 na 8. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi barajoregwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga s'abanyagalilaya kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye. Haleluya. Haleluya. Mana turagushimiye kandi ku ijambo ryawe. Mungu tunakushukuru tena kwa neno lako. Ijambo ryawe warutishije ikintu cyose. Neno lako umelipitisha kila kitu. Warurutishije ivyumviro byacu. Umekipitisha fikra zetu. Warurutishije inkomezi z'umwana w'umuntu. Umeipitisha nguvu za mwanadamu. Kandi ngo ni kubw'ijambo ryawe. Na tena ni kwa neno lako tushobora kwezwa by'ukuri. Tunaweza kutakaswa. Kandi ngo ni kubw'ijambo ryawe. Na tena ni kwa neno lako tushobora kwama ivyamwa byo kugororoka. Tunaweza tukakuwa na matunda ya haki. Turisengera Mana. Tunajiombea Mfalme. Kuri no jambo ryawe. Kwa neno hili ibe ubuzima bwacu. Iwe uzima kwetu. Itembane n'amaraso yacu. Imininike na damu yetu. Iganze ivyiyumviro byacu. Na itawale fikra zetu. Izitirire imitima yacu. Itangatange mioyo yetu. Ntiyanduzwe n'ikintu cyose cyo muri nosi. Isichafuke na kila kitu hapa duniani. Urakoze Mana. Asante Mfalme. Ishimwe n'icyubahiro. Shukrani na heshima. Vyongere kubi vyawe. Biwe byako. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Ubutumwa bw'uno munsi Injili ya leo buza guhagarara ku ngingo zibiri. Tutasimamia kwa hatua mbili. Ingingo ya mbere, hatua ya kwanza ni kibazo. Ni swala. Kitubaza ngo inatuuliza eti kubera iki dukeneye ikanguro? Juu ya nini tunahitaji uamsho? Ingingo ya kabiri uza guhagararako, hatua ya pili tutasimamia eko ni jambo litubwira ngo, ni neno litambia eti ikanguro riravuka, uamsho unazaliwa, lirakura, inakuwa, kandi lishobora kuzima, na linaweza likazima. Haleluya. Ikibazo twabajijwe ngo kubera iki dukeneye ikanguro? Swali tumeulizwa, je, juu ya nini tunahitaji uamsho? Haleluya. 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 Umuntu wese arakeneye ikanguro. Kila mtu anahitaji uamsho. Kandi ikanguro na uamsho ntiribwirwa abantu batarakizwa. Haliambiwi watu hawajaokoka. Libwirwa abana b'Imana. Linaambiwa watu wa Mungu. Libwirwa abantu bari mu isezerano. Linaambiwa watu biko kwa agano. Kubera juu ikanguro uamsho riza ku muntu linakuja kwa mtu ameze nk'uwataye intumbero, mwenye amepoteza lengo. Riza ku muntu linakuja kwa mtu asinziriye, mwenye anasinzia. Kuko ikanguro
Juu uamsho ni izina ni jina rivuye mu rivuga gukanguka, linatoka kukuamuka. hakanguka uwusinziriye. Panaamuka mwenye anasinzia. Sinzi ko barashobora gukangura Sijui kwamba wamekuamusha wasinziriye cyane na umesinzia sana ukibagira n'umwanya urimwo. na ukasahau uko wakati gani. Urashobora gusinzira nk'inyuma ya saa sita, Unaweza ukasinzia baada ya saa sita, bagukangura wakikuamusha ukibaza ko ari mu gitondo kuwundi munsi, unazani ni asubuhi nyingine siku. kubera watakariye mu itiro cyane. Juu umepotelea kwa usingizi sana. Imana rero Mungu mu nteguro yateguriye abizera bayo, yenye aliandalia wenyewe wanamwamini, yabateguriye ibihe byo kubakangura. aliwaandalia nyakati za kuwaamsha. Kandi kanguro Tena uamsho ryamyeho kuva n'igihe cya kera. liliwahi kuwa hata kitambo. Ihanga ry'Isirayeli, Taifa la Israeli, haragera igihe palikuwa wakati rikandamizwa n'imbaraga z'umwiza, giza inaikandamiza ugasanga ryatanguye gusenga ibigirwamana na linaanza kuomba miungu. bigafata imyaka 40. Bikachukua miaka, Abanyisirayeli bariko barivanga, Waisraeli biko banajivanga. Imana ikagera igihe Pakakuwa wakati Mungu igahagurutsa ikasimamisha uwitoranije wa mbere, mtu imechagua, ikabanza ikamukangura. ikamwamusha. Imaze kumukangura, Ikimwamusha akabona ububi bwa bene wabo, akaona ubaya wa wenzake. amaze kububona, Akiuona akihana kubwiwe, akatubu kwake hama agatangura no kwihana ku bwa bene w'Abanyisirayeli. na akatubu kwa wenzake wa Israeli. Hakagera igihe Kakakuwa wakati Imana itinda ikabora ihanga ryose, na Mungu akaona taifa lote biciye muri uwo muntu Imana ihagurukije. kupitia huyo mtu mmoja imesimamisha. Igisomwa twasomye Sura tumesoma numuvugishwa Eliya. ni nabii Eliya. Eliya yaraje gukoreshwa ibintu bidasanzwe. Eliya alikuwa amefanya kazi isiyo ya kawaida. Numuvugishwa yahagurukijwe, abandi bavugishwa bose bahunze, Ni nabii amesimamishwa, wengine wa nabii wote walishakimbia, abandi bishwe, wengine walishauawa. kandi kino gihe Na hiyo wakati Isirayeli yari mu bihe bibi cyane. Israeli ilikuwa kwa nyakati mbaya sana. Yarirongowe n'umwami yitwa Ahabu, Ilikuwa inaongozwa na mfalme anaitwa Ahabu, ariko hari yarongoye umugore w'umunyamahangakazi yitwa Yezabeli. lakini palikuwa panaongoza mwanamke mgeni anaitwa Yezebeli. Uwo Yezebeli rero Huyo Jezebeli yari gisika kimwe mu mbi, alikuwa msimamo wa roho mbaya. muri kino gihe Wakati hii biciye kuri umwami kazi nyene Yezebeli, kupitia kwa huyu mfalme Jezebeli hahagurutswa abavugishwa wa Bayali pakasimamishwa wa nabii wa Bayali barenga 400. balikuwa wanazidi 400. Aba rero barakoreshwa ibimenyetso bidasanzwe Hao walikuwa wanafanya miujiza ngo ihanga ry'Isirayeli ryose na taifa la Israeli ribakondokera inyuma. likawafata. Eliya rero arakoreshwa, Eliya akafanya kazi, ariko haragera igihe araruha. lakini pakafika wakati anachoka. Umumarayika ngo aramugendera, Malaika akamtembelea, aramuvyura. akamwamusha. Tuvyurwa kubera twarushe, Tunaamushwa juu tunachoka. tuvyurwa kubera twadendebukiwe, Tunaamushwa juu tumekata tamaa. nico gituma umumarayika amubwiye ngo vyuka uje, Njoo maana malaika akamwambia lamuka na ukule, kuko urugendo ruracari rurerure. juu mwendo ni ndefu.
ikibazo twabajijwe bwa mbere tubaza ngo kubera iki dukeneye ikanguro. Swala tumeulizwa mwanzo ni je, juu ya nini tunahitaji uamsho? Ni ukubera dufite urugendo. Ni juu tuna mwendo. Wewe urafite urugendo. Weye uko na mwendo. Kandi rufise iherezo. Na tena ina mwisho. Na je ndafise urugendo. Na mimi nina mwendo. Kandi rufise iherezo. Na tena ina mwisho. Kandi iherezo rya runo rugendo. Na mwisho ya hii mwendo ntajuzi. Hauijui. Na jewe ntajyo nzi igiwanje. Na mimi silijui. Ariko lakini Imana yaratubwiye iherezo rya runo rugendo. Mungu ametuambia mwisho wa mwendo huyu. Iherezo rya runo rugendo ni irihe ryawe nanje? Mwisho ya mwendo huyu ya mie na weye ni gani? Kandi iherezo ni rimwe canke rikabirindi. Mwisho ni moja wala ni mwingine. Iherezo ry'abizera. Mwisho wa rokore waamini babandanije urugendo. Benye baliendelesha mwendo. Bemeye gukangurwa igihe cyo gukangurwa. Balikubali kuamushwa wakati wa kuamushwa. Nuko bazobana n'Imana ibihe bidashira. Ni kuishi na Mungu milele na milele. Ico ni cy'umutima w'uwizera wese gihahamiye. Iyo njo moyo ya kila mulokole wote. Woshaka ukabaho ukenye. Unaweza ukakuwa mkosefu. Ukabaho uri mayibobo. Ukakuwa mayibobo. Ariko ukazotaha kubana n'Imana yawe. Lakini unaenda kuishi na Mungu milele na milele. Ico novuga ngo nico gisabo ca mbere ku mukristo wese. Iyo naweza nikasema ni ombi la kila mkristo wote. Haleluya. Haleluya. Hari igihe tubibwirwa iby'ubugingo budashira. Kuna wakati tunaambiwa maisha ya milele na milele. Ukamengana amasinema turiko turavuga. Ikaonekana kwamba ni sinema tuko tunaongea. Ariko bene data. Lakini ndugu, Yesu Kristo ikiguzi yarishe. Malipo yenye alilipa nukugira wewe nanje. Ni kusudi wewe na mimi tuze tugende runo rugendo. Twende hii mwendo. Kandi tuze turangize tuja kubana n'Imana ibihe bidashira. Na tena tumalize tunaenda kuishi na Mungu milele na milele. Niyarurisha igipande. Hakulipa kipande. Itike yayirishe yose. Tike amelipa yote. Ariko ikibabaje ni kimwe. Lakini chenye kinahuzunisha nuko umwana w'umuntu ni kwamba mwanadamu kubera isezerano Imana yamugiriye juu ya agano yenye amemfanyia ryo guhitamo hagati y'ikibi n'icyiza, ya kuchagua kibaya na kizuri, ryo guhitamo hagati y'ubugingo n'urupfu, ya kuchagua maisha na kifo. Naho Yesu Kristo yarishe urwo rugendo 100%. Hata kama Yesu amelipa hiyo mwendo 100%, umuntu ashobora kugirirwa amahirwe mabi cyangwa ashobora kugirirwa amahirwe mabi, niko numva no kivuga. Mtu anaweza akakuwa na bahati mbaya yo kutarangiza urwo rugendo neza, ya kutokumaliza mwendo huyo vizuri. Haleluya. Haleluya. Abakristo bose, bakristo bote, abakijijwe bose, benye bameokoka bote, sukuvuga ngo 100% bazorangiza urugendo neza. Si kusema kwamba 100% watamaliza mwendo huyu mu gihe babisamayemwo, wakati habako makini. Biblia irabitubwira neza. Biblia inabisema vizuri. Iri kiratubwira kuri za nkumi 5 z'ubwenge na 5 z'ibijuju. Haleluya. Amen. Bajya zijya nkumi ni gicapo cy'ishengero. Zile bikira ni gicapo wa kanisa. Ni gicapo cy'ishengero. Ni mfano wa kanisa. Ni gicapo cy'abacungujwe amaraso ya Yesu Kristo. Ni mfano wa watu wameokoka na damu ya Yesu. Zijya nkumi zari zatumwe mu bukwe. Zile bikira zilikuwa zimealikwa kwa sherehe. Kandi zari zambaye umwambaro w'ubukwe. Na walikuwa wanavaa nguo za sherehe. Ariko lakini 5 zabaye z'ubwenge. 5 walikuwa wa haki, 5 z'ibijuju, 5 wakakuwa pumbafu. Ivyo bijuju vyagize inyifati yihe? Hizo pumbafu zilimejishika aje? Zavuze ati twebwe twatumwe ku bukwe. Walisema kwamba hao wamealikwa kwa harusi. Twanabwambariye. Na tumevaa nguo za harusi. Nta kabuza turabona umukwe. Tunapashwa kuona harusi. Ariko ngo umukwe yaratinze. Hama ngo amavuta bari bafise
arabaherana. na mafuta balikuwa nayo akaishi. Bisanga Bakajikuta umukwe ageze kwinjira bwana harusi ikanakaribia kuingia, batagira amavuta. hawana mafuta. Abo ndabagereranya n'abakizwa Hao na wafananisha na walokole babonye ku vy'ubwami bw'Imana, wenye waliona ufalme wa Mungu, baguma muri hameni haleluya, banabakia kwa ameni na haleluya, bazi ngo bazotaha mwijuru, na wanajua kwamba wataenda mbinguni, ariko ubuzima bwabo lakini maisha yao butariko buganzwa na mpwemu yera. haiko maisha yao hatawali na Roho Mtakatifu. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Turakeneye ikanguro rero Tunahitaji uamsho kugira twame twumva mpwemu w'Imana, kusudi tumsikie Roho Mtakatifu, kuko mpwemu w'Imana juu Roho Mtakatifu ni wageranywa najya amavuta zijya nkumi zari zifise. ni yeye anafananishwa na ile mafuta wale wabikira walikuwa nayo, kuko amatara yabo ngo yama yaka, juu mataa yao alikuwa anabakia anawaka. mpwemu w'Imana atuvuye katari karakutuganza, Roho Mtakatifu akitutoka yeko haika na tutawala, n'Imana yoza kuturondera na Mungu akikuja kutafuta yosanga hari umwiza ku bugingo bwacu, atatukuta tuko na giza, kandi yari kirondera abafise amatara yaka. na tena ika natafuta wenye biko na mataa. Itara ryawe ryame ryaka mwene data, Taa yako ibakie inawaka, niwemere ko itara ryawe ritama ryaka, usikubali taa yako kandi wamurondera yuko imisi yose ufise amavuta, na utafute kila siku una kuko mafuta, utazi umunsi n'isaha. juu haujui siku na saa. Haleluya, Haleluya. ikanguro rero Uamsho si igihusi kizoza kikatugwako, si pepo itakuja, suko ho bitangaza n'utwumiza sio miujiza ngo tuvuge ngo hari kanguro eti tuseme kuna uamsho. ihibambewe. La, Ikanguro mbega vy'ukuri niki? uamsho kabisa ni nini? Kuko abantu barashaka Juu watu wanataka kuraba kubiherekeza ikanguro kurusha umutima w'ikanguro. banaangalia vyenye vinafata uamsho kuliko kuangalia roho ya uamsho, Kuko amakanguro yose juu uamsho zote yamaherekezwa n'ibimenyetso, inafuatwa na miujiza, kandi ibimenyetso na miujiza birafise ico bikora, bina kazi binayotenda, birafise n'ico bigamije. bina lengo. Munyemere nje ku gace ka kabiri kabuno ubutumwa. Munikubalie niende kwa hatua ya pili ya hii Injili. Ikanguro riravuka, Uamsho unazaliwa, irakura, unakuwa, kandi irashobora kuzima. na inawezi kazima. Igisomwa twasomye cya kabiri Sura tumesoma ya pili kitubwira ibyabaye ku munsi mukuru wa Pentekote. inatuambia vyenye vilipitika siku ya Pentekote. Mpwemu yera igihe aza kwishengero, Roho Mtakatifu wakati alikuja kwa kanisa, ngo ico gihe hiyo wakati i Yerusalemu Yerusalemu hari hasanzwe hariho umunsi mukuru wa Pentekote. palikuwa siku kuu ya Pentekote, Wari umunsi mukuru w'imyimbu, ilikuwa siku kuu ya mavuno. ngeranije no mu Kirundi ni nkabirya abami ku ntwara ya cami bakora umunsi mukuru w'umuganuro. Nikifananisha na kwa Kirundi ni ile wakati mfalme alikuwa anafanya muganuro. Hama uwo munsi mukuru Hiyo siku kuu amahanga yose yarashengerera Yerusalemu, taifa zote zilikuwa zinaenda zinakutania Yerusalemu. wari umunsi mukuru ukwega abantu benshi bavuye mu mpande zitandukanye z'isi. Ilikuwa siku kuu yenye inalokota watu wengi, wanatoka fasi zote za ulimwengu bakaza gusenga i Yerusalemu, na wanakuja kuombea Yerusalemu. Imana nibaza ko ari cyo gituma yarungitse mpwemu yera kuno munsi. Nadhani ndio maana Mungu ametuma Roho Mtakatifu kwa siku hiyo. Kwari ukigira igikorwa ikoze, Ilikuwa hiyo siku matendo yenye anatenda kibi igikorwa gishingirwa intahe imbere y'indimi nyinshi n'amoko menshi yo mw'isi, iwe kazi yenye ina ushuhuda mbele ya mataifa mbalimbali, kubera benshi bari baserukiwe i Yerusalemu. juu wengi walikuwa wameenda Yerusalemu. Ico gihe habaye iki? Hiyo wakati palikuwa nini? Ngo mu cumba bari bakoraniyemo hejuru Chumba chenye balikuwa bamekutania emo juu,
ngo bashika 120. balikuwa 120. Harimo nyina wa Yesu Maria Palikuwa Maria mama wa Yesu n'abavukanyi na wa ndugu zake n'abandi bakijijwe, na wenyewe waliokoka. ngo bari bamaze iminsi myinshi basenga. Balikuwa wanamaliza siku nyingi wanaomba. Kuva Yesu adugijwe mu ijuru, Tokea Yesu anapandishwa mbinguni, yasize ababwiye ati genda i Yerusalemu, aliwaacha anawaambia mwende Yerusalemu, murindire icyo data yabemereye, mubakie mnangoja kile baba amebaaidia. habaye iki? Palikuwa nini? Ngo haje igihuta kivuye mu ijuru, Palikuja sauti yenye inatoka mbinguni. cyarahuhuse cyane, Iyo sauti ilipiga sana kuko abantu babi Yerusalemu bose kusudi watu wa Yerusalemu wote bumvise icyo kintu gihuhuta. walisikia sauti hilo. Ngo gishitse indani muri ico cyumba, Wakati hiyo sauti ilifika ndani ya chumba, ngo cigabanya mu muriro, ikajigawa kwa moto. abari ngaho bose Wenye walikuwa hapo wote ngo baboneka ko ibimenyetso by'umuriro ku mitwe yabo, wakaonekana moto kwa kila kichwa chote. ngo bose Bote ngo batangura kuvuga mu ndimi zitandukanye. bakaanza kuongea kwa lugha. Muri izo ndimi zitandukanye Kwa hizo lugha mbalimbali havuzwe ubwoko bubiri bw'indimi. bakasikia lugha mbili. Haravuzwe indimi z'abamarayika. Wakasikia lugha ya wamalaika. Indimi z'abamarayika Lugha ya wamalaika abantu ntitushobora kuzitahura, watu hatuwezi tukazitambua, kiretse umugumwe w'abantu kuliko kikundi kimoja cha watu bariko ingabire yo gusobanura indimi. wenye wana karama ya kutafsiri lugha. Abo barashobora kuzitahura bakazisobanura Au wanaweza wakaelewa na wakatafsiri kubw'iyo ngabire. kwa hiyo karama. Uwundi mugurimi gwavuzwe, Yingine kikundi ya lugha imeongewa, haravuzwe indimi z'amahanga, palikuwa lugha za mataifa. kuko ngo muri abo bantu bari Yerusalemu benshi bavuye mu mahanga menshi no mu ndimi nyinshi. Kusudi kwa hao watu walikuwa Yerusalemu kutokea taifa mbalimbali na lugha mbalimbali, Ngo batanguye kumva ba bantu bari mu cyumba bavuga mu ndimi ziwabo, walianza kusikia hao watu walikuwa chumbani wanaongea kwa lugha ngo zao, baratangara cyane. wakashangaa sana. Haleluya. Haleluya. Ngo baratangara kumva bari ko bavuga mu ndimi ziwabo, Wakashangaa sana, wanasikia biko wanaongea kwa lugha ngo zao. baranashwa baduka Wakakuja wengi, baza kuraba ibibaye wakakuja kuangalia ni nini muri ico natendeka cyumba, kwa chumba ngo hicho. batangazwa n'ukungene Wakashangaa gisi muntu umwe no mu bari muri ico cyumba kila mtu alikuwa kwa chumba hiyo. hariho abantu batari barize, Kuna watu wenye hawakukuwa wasomi, bari kwakumva bavuga mu ndimi ziwabo, lakini wakasikia wanaongea kwa lugha zao, birabatangaza. wakashangaa sana. Haleluya. 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 Mbega uko guhuhuta kuvuye mu ijuru twoca tuvyita ngo ni kanguro? Je, hiyo sauti inatoka mbinguni tutasema ni uamsho? Twovyita ikanguro koko? Tunaweza tukasema ni uamsho kweli? Oya, si kanguro. Hapana, si uamsho. Ni ibimenyetso berekeza ikanguro. Ikanguro ryemezwa ryari? Uamsho utakubaliwa lini? Ni ata bimenyetso byo byabonetse, Hata kama hakuna ishara imeonekana. nuko abantu bahindukirira Imana, ni watu wamurudirie Mungu. nuko abantu bahindukirira Imana, Ni watu warudirie Mungu. nuko abantu bava mu vyaha Ni watu watoke zambini, bakagendera mu kugororoka. wanatembea kwa haki. Iryo niryo kanguro, Hiyo njo uamsho. iryo niryo kanguro. Hiyo njo uamsho. Nuko abantu bava mu vyaha, Ni watu kutoka zambini, n'ibimuga byose ngerwa bigahaguruka byose, hata kama walemavu Niyo wanaombewa na uvugishwa wanasimama, budasanzwe. hata kama kuna nabii kuna niho ho bitangaza hata bidasanzwe. kama kuna miujiza, Ibyo nivyerekana ko ikanguro rihari, hiyo si mu gihe bidaherekejwe n'uko abantu bahindukira bagatinya Imana bakagendera mu kugororoka. hiyo si sinye ya uamsho, wakati watu hawageuki na watembelee kwa haki. Amakanguro yose yabaye Uamsho wote umepitika, ntiyamye arimwo ibitangaza haikukuwa na miujiza binyiganyiza abantu. yenye ilikuwa inatingizisha watu. Haleluya. 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 Ikanguro rya mbere rya Yerusalemu, Uamsho wa kwanza wa Yerusalemu, kuko ibi byaba Yerusalemu, ni ikanguro rya kabiri rya Yerusalemu.
ilipitika Yerusalemu, ilikuwa uamsho wa pili wa Yerusalemu. igisagara ca Yerusalemu Mji wa Yerusalemu wari ugende ubugira kabiri n'umuvyuro w'Imana. ulikuwa unatembelewa mara pili na uamsho wa Mungu. Umuvyuro wa mbere w'Yerusalemu Uamsho wa kwanza wa Yerusalemu wabaye igihe ca Nehemiya na Ezra. ni wakati ya Nehemia na Ezra. Ico gihe Hiyo wakati nta bimenyetso vyakoretse. hakuna miujiza imetendeka. Nehemiya Nehemia wewe murazi ko yari yahamagariwe kubaka impome z'i Yerusalemu. yeye aliitwa kujenga viambazi vya Yerusalemu. Ezra wewe Ezra yahamagariwe kubaka ingoro y'i Yerusalemu. alikuwa na wito wa kujenga hekalu ya Yerusalemu. Haleluya. Haleluya. Muri Nehemiya Kwa kitabu cha Nehemia baratwereka yuko hageze igihe wanatuonyesha kwamba kulifika wakati Nehemiya ariko aravugana n'ihanga ry'Isiraheli Nehemia alikuwa anaongea na taifa la Israeli ku vy'inyubako z'inzitiro z'i Yerusalemu. kuhusu majengo ya vibambasi vya Yerusalemu. Bahamagara Ezra. Bakaita Ezra. Ezra ngo yari umuhinga w'ivyanditswe. Hama Ezra bamuha ivyanditswe vy'Uhoraho ngo abisomere ihanga ry'Isiraheli. Bakampatia maandiko ya Mungu eti asomeye taifa la Israeli. Ezra hagarara imbere y'ihanga ry'Isiraheli. Ezra akasimama mbele ya taifa la Israeli. Asoma ivyanditswe vy'Imana. Akasoma maandiko ya Mungu. Huko nofata Biblia nkabasomera ikigabane c'Imana. Jinsi naweza nikachukua Biblia nikasoma sura ndani ya Biblia. Ezra ariko arasoma ayo majambo. Wakati huyo Ezra akikuwa anasoma maneno hayo, ihanga ry'Isiraheli ririhana ryose. Taifa la Israeli ikatubu. Barafukamira Imana bararira. Wote wakapiga makofi wakalia. Bamara umunsi wose barira imbere y'Imana. Wakamaliza siku yote wanalia mbele ya Mungu. Ihanga ry'Isiraheli ryose risubira gukondokera imbere y'Imana. Taifa la Israeli yote ikamurudilia Mungu. Nta gitangaza na kimwe cyakoretse mu maso y'abantu. Hakuna hata muujiza mmoja umetendeka mbele ya macho ya watu. Lakini Roho Mtakatifu yambitse ubushobozi ijambo w'Imana. Alivika uwezo neno la Mungu. Imitima irahinduka. Mioyo ikageuka. Haleluya. Ikabadilika. Haleluya. 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 Ibitangaza n'utwumiza. Miujiza na ishara nuwo bikoreshwa hata na mwenye atatenda hayo, nta ruhara runini abigiramwo. Hakuna kitu kirefu anafanya. Kuko na mavuta y'Imana akorera muri we. Ni mafuta ya Mungu anatumikia ndani yake. Mugayo mavuta, lakini ya mafuta aba yiteguriye ukubona umusaruro, atajiandaa kuona mavuno yuko abantu bose bakozwe ko n'aya mavuta, kwamba watu wote wameguswa na mafuta hayo, bahindukiza imitima yabo, wanageuza mioyo yao, bakagendera mu nzira z'Imana, wanaenda kwa njia za Mungu. Iyo abantu bagendeye mu nzira z'Imana rero, watu wakitembelea njia za Mungu, abantu bakagaragara ku bwami bw'Imana, watu wakaonekana yeko ufalme wa Mungu. Iryo niryo kanguro. Iyo njo niryo kanguro. Iyo njo uamsho. Niryo kanguro. Iyo njo uamsho. Ikanguro rero, uamsho urashobora kuramo mu buzima bwawe, unaweza ukaishi maisha yako ata mituragaro yabaye, hakuna sauti, kubera umutima wawe moyo wako urubanza, umejitambua, ugatahura ko hari icyo waje imbere y'Imana, ukaelewa kwamba kuna kitu kinakosa mbele ya Mungu, ukageuka ubuzima bwawe, maisha yako bugasubira mu murongo w'Imana, bukaenda kwa mstari wa Mungu. Iryo niryo kanguro. Iyo njo uamsho. Haleluya. 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 Yerusalemu ikanguro rya mbere. Yerusalemu uamsho wa kwanza kwari kugira ingoro y'Imana isubire yubakwe. Ilikuwa kusudi hekalu la Mungu ijengwe tena. Intego ya rino kanguro ituma Imana yagende Yerusalemu bwa mbere. Lengo la uamsho huyu Mungu amtembelea Yerusalemu mara ya kwanza, kwari kugira ingoro y'Imana yubakwe. Ilikuwa kusudi hekalu la Mungu lijengwe. Ihanga ry'Isiraheli, taifa la Israeli, lisubire likora icyo Imana itegetse kuva kuri Mose, lirudie kufanya kazi Mungu amewambia kutangia wakati ya Mose. Ingoro ya mbere Yerusalemu, hekalu la kwanza Yerusalemu, mwibuke ko ari yubatswe n'umwami Salomo. Mukumbuke kwamba imejengwa na mfalme Salomo. Ubwami bw'i Babuloni bubateye, ufalme wa Babiloni umewashambulia, urasambura iyo ngoro yose, ukatia chini hekalu hilo.
ufata n'ibikoresho vyakoreshwa mu ngoro ukachukua na vifaa vyenyewe walikuwa wanatumikisha kwa hekalu hiyo, urabitwara. ukabibeba. Muribuka wa mwami Mnakumbuka ule mfalme yahimba agahaga hama agatumako ibikombe vyari mu ngoro ngo abinyweshe. Alishiba na akaambia watu walete vifaa vyenyewe vilikuwa vinatumika, vikombe. Amaze kunwera mu gikombe cyari mu ngoro, wakati alikunywa kwa kikombe chenye kilikuwa kinatumika kwa hiyo, wazabona inzandiko zanditse ku ruhome, akaona maandiko kwa kibambazi. Imana irangiza ubwami bwiwe, Mungu akamaliza ufalme wake kubera yakoze ikizira. Juu alifanya yenye haikuwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyi ngoro ya kabiri yubatswe kuri Ezra. Hii hekalu ya pili ikijengwa wakati ya Ezra, mwibuke ko yasubika bomogwa. Mukumbuke kwamba balibomoa tena. Yabomowe n'ubwami bw'Abaroma, ilibomoa na ufalme wa Rumi. Yesu mwibuke ariko araraba iyo ngoro. Yesu wakati alikuwa anaangalia hekalu hiyo, ngo agirira amarira menshi, akakuwa na machozi sana, kubera yabona ibomogwa ry'iyo ngoro mu buryo bw'impemu. Juu alikuwa anaona gisi balibomoa hekalu hiyo kwa kiroho. Arabwira ngo iyi ngoro mubona, akawambia eti hekalu hii mnaona, ngo nta buye rizosubira gufatana n'irindi, hakuna jiwe litambatana na lingine, bizobomogwa. Itabomoa. Abayuda ntibavyemera, Wayuda habakukubali hiyo, kubera iyo ngoro ngo yari yubatswe namba ari imyaka 46. Juu hiyo hekalu wameijenga miaka 46. Yari ngoro iteye igomwe, ilikuwa hekalu nzuri sana, yari ngoro ihambaye, ilikuwa hekalu ya ajabu. Ariko yarabomowe, lakini imebomoa, irabomogwa yose, bakaibomoa yote. Kandi ingoro ya gatatu izokubakwa, na hekalu la tatu itajengwa. Iyo ngoro ya gatatu izokubakwa, iyo hekalu la tatu itajengwa, kuko ingoro juu hekalu igereranywa na wewe nanje, inafananishwa na weye na mie. Imana nishobora guheba bayo burundu. Mungu hawezi akaacha watu wake, yama yiteguye ibihe vyo kubirura, inakuwa na nyakati za kuwa, yama yiteguye vyo kubavyura, inakuwa na nyakati za kuamusha. Iyo ngoro, iyo hekalu ya gatatu kubakwa kwayo, ya tatu kujengwa kwake, biri mu bimenyetso novuga vya nyuma, itakuwa kwa ishara ya mwisho, bizokwerekana ko igihe cyuko Kristo agomba gutora ishengero bizavyegereje, yenye inaonyesha wakati Kristo anakuja kuchukua kanisa lake inasogelea. Amakuru ahari no musi, habari zenye ziko leo nuko ibikoresho vyose vyo kubaka iyo ngoro vyaregeranijwe, ni kwamba kila vifaa vyote vitajenga hekalu hiyo bilisha kusanywa vyote. Impuzu zambagwa n'abarewe zose zaratunganijwe, nguo zenye zilikuwa zinavaa walewi zote zimeandawa. Ikintu cari caragoranye kuronka kubw'iyo ngoro, chenye kilikuwa ngumu kabisa kupata, kwa hiyo hekalu itegerezwa kubakwa, inapasha kujengwa. Hari igikoko cari carazimanganye mw'isi, kuna munyama amepotea duniani. Ico gikoko amaraso abahereje nico baca izosi kugira bashobore kwinjira ahera hahera. Ariko ico gikoko Imana ishimwe giheruka gutorwa haciye imyaka irenga 40 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, caramaze no kugwira kandi caramaze gushikanwa i Yerusalemu. Iyo mnyama bameigundua, ilikuwa Amerika, panapita miaka 20 na isha kwa Yerusalemu, bashaifikisha Yerusalemu. Nukuvuga ku mwanya wari wo wose, ni kusema wakati yoyote iyo ngoro mushobora kumva yatanguye kubakwa ya gatatu. Iyo hekalu mutasikia bameanza ijenga. Iyo ngoro ni kimenyetso, iyo hekalu ni ishara yuko ishengero rigomba ritwagwe, kwamba kanisa inataka kuondoka. Kuko iyo ngoro imaze kuzura, iyo hekalu ikijaa, ishengero rizotwagwa, kanisa itaondoka. Kandi ishengero ritwawe, kanisa likiondoka, ibihe by'ubuntu mw'isi bizoba biheze, kati ya neema duniani itakuwa imeisha. Nta muntu azosubira gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, hakuna mtu atakombolewa na damu ya Yesu. Ugusenga kuzoca gusubira i Yerusalemu, kuomba kutarudia Yerusalemu. Abasenga bazosubira gushengera i Yerusalemu, wakuomba wataenda ombea Yerusalemu.
umuntu wese azocungwa n'amaraso yiwe. Kila mtu atakombolewa na damu yake. Ivyo bihe abizera ntibazobibona, bazoba baduganywe mu ijuru. Hizo nyakati warokore hawataona, watakuwa walishaondoka. Haleluya. Haleluya. Navuze ngo igituma turondera ikanguro, nilisema sababu yenyewe natuma tunatafuta uamsho nukugira tuze tubane n'Imana ibihe ni bidashira. kusudi tuishi na Mungu Nukugira muri runo rugendo ni kusudi tugume ku murongo. Kwa wakati hii tubakie kwa mstari wa Mungu. Kurya abavyeyi bakebura abana bakabakubita amakofi kugira bandanye mu ndero, gisi wazazi wanaamsha wanalea watoto na wapatia adabu. Imana yiteguye kuguma ituvyura. Mungu alijiandaa kubakia anatuamsha kugira nidushi intumbero ikidushakako, kusudi tusipoteze lengo yenye anatuhitaji. Haleluya. Haleluya. Ikindi kibazo twokwibaza, swali lingine tunaweza tukajiuliza, mbega igihe Mpwemu Yera amanuka i Yerusalemu, je, wakati Roho Mtakatifu alishuka Yerusalemu, ni ikanguro ryari ritanguye? njo wakati uamsho umeanza? Haleluya. Haleluya. Kuko harakunda kubazwa bino bibazo, kusudi maswali haya ati mbega mu Burundi twaratanguye ikanguro canke naryo turabamo? Juu maswali haya anakuja, je, Burundi tumeanza uamsho wala hatujaingia emu? Haleluya. Haleluya. Navuze ngo ikanguro riravuka. Nasema uamsho unazaliwa. Ikanguro riravuka. Uamsho unazaliwa. Mbega ikanguro ry'i Yerusalemu ryavutse ryari? Hii uamsho Yerusalemu umezaliwa wakati gani? Sinibaza ko ikanguro ryatanguye uno munsi wa Pentecote. Sizani uamsho umeanza hiyo wakati ya Pentecote. Ahubwo nibaza ko uno munsi wa Pentecote, nadhani hiyo siku ya Pentecote bari binjiye mu kindi gice cy'ikanguro. Bali kwa banaingia kwa ingine hatua ya uamsho. Novuga gukura kw'ikanguro. Kukua kwa uamsho. Ikanguro jewe numva ukuvuka kw'ikanguro, kuzaliwa kwa uamsho, jeno numva no gushira igihe Yesu naweza nikautia wakati Yesu yamanuka muri Yorodani, alishuka ndani ya Yorodani kubatirizwa na Yohani Batiste umuvugishwa, akabatiziwa na Jean Baptiste. Kubera amaze kubatirizwa, juu wakati amebatiziwa, amajuru yarugurutse, mbingu zimefunguka, ijuru rishingira nta ico gikorwa kibaye, mbingu ikashuhudia kazi hiyo. Liravuga ko abantu bose bakwiye kumukurikira. Likasema kwamba watu wote wanapaswa kumfuata. Yesu kuva ico gihe, tangia hiyo wakati, acaja mu bugaragwa, akaenda jangwani gusenga, kuomba, amara y'imisi akafanya siku huko 40 n'amajoro 40, siku 40 na yisonzesheje na usiku 40 na anafunga. Mbega Yesu iyo misi 40 yoba yakoze iki? Je, Yesu iyo siku 40 alikuwa anafanya nini? Yari karasenga. Alikuwa anaomba. Mbega yari karisengera? Alikuwa anajiombea? Oya. Hapana. Yari kasengera we nanje. Alikuwa anaombea we na mie. Yesu yarakeneye kuronka intumbero yose data muha. Alikuwa anahitaji lengo lote baba anampatia, kubw'igikorwa aje gukora mw'isi, kuhusu kazi anakuja kufanya duniani. Yavuga yahe majambo Yesu? Alikuwa anaongea maneno gani? Yavuga ngo ubwami bw'Imana buraje. Alikuwa anasema ufalme wa Mungu unafika. Ubwami bw'Imana buraje. Alikuwa anasema ufalme wa Mungu unakuja. Ubwami bw'Imana burashitse. Ufalme wa Mungu unafika. Yesu amaze kuva ku musozi, wakati Yesu alitoka mlimani, habaye iki? Palipitika nini? Nuko abantu batanguye kuva mu vyaha. Watu walitoka kwa zambi. Kubw'ubutumwa bwiza yavuga, kwa injili alikuwa na upili, abantu bavuye mu vyaha, watu walitoka zambini, abantu batanguye kugaragaza ubwami bw'Imana, watu walianza kuonyesha ufalme wa Mungu. Abari imbohe za Satani batanguye kubohorwa, wenye walikuwa walifungwa na Satani wakakombolewa. Ibimenyetso vy'ikanguro vyari bitanguye kugaragara. Inshala za uamsho zilikuwa ziko zinaonekana. Uko imisi yahera, kisi siku zilienda zinaenda,
niko abakizwa biyongekana. wenye walikuwa wanaokoka walikuwa wanakuwa wengi, Kandi intumwa na mitume bari barakijijwe balikuwa baliokoka kuko yari yarabahaye ububasha bwo gusenda abadayimoni. juu alikuwa aliwapatia uwezo ya kufukuza mapepo. Barabatiriza abihanye. Balikuwa banabatiza wenyewe waliokoka. Yesu gusa Yesu amaze kugenda, wakati alienda, kubera atari kiri kumwe nabo, juu hakukuwa nabo, yarabarindirije ko uwa uzomusubirira ashika, akawaambia wangoye mwenye atamtambulia afike. kuko Yesu igikorwa yakora Juu kazi Yesu alikuwa anafanya cyari cyiza, ilikuwa nzuri, ariko kubera yari yambaye umubiri, lakini alikuwa anavaa mwili, yarashingiwe akarimbi, alikuwa na mpaka. Vyari bikenewe ko haza ukorera novuga mu kindi kirere cyagutse gusumba icyo ariko arakoreramo. Uwo ni mpemu yera. Alikuwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Novuga ngo inda y'ikanguro Yerusalemu. Naweza nikasema kwamba uzito wa mwisho wa Jerusalem yasamwe igihe Yesu yaza kubatirizwa. Ilikuwa hiyo wakati Yesu amebatiziwa. Iryo kanguro risa niribizwe kujya umwana bikwa mu nda ya mama wiwe. Hiyo wa mwisho unawekwa gisi mtoto anawekwa tumboni kwa mama. Mugabo Imana kujya igenera umwana imisi yo kuba mu nda akongera agasohoka agaragarira abantu bose, lakini gisi Mungu anaandaa siku za mtoto kubakia tumboni na wakati ya kutoka na watu wote wakamuona, niko Imana ibika ikanguro ikaribikira umunsi go kugaragara ryari ko rirakorera mu bintu menga ntibigaragara. Njoo gisi Mungu anaweka uamsho na anaandaa siku za kutoka na ikaonekana wakati watu walikuwa hawaoni kama iko. Igihe cy'Yerusalemu rero, wakati ya Yerusalemu Pentekoti yaba, Pentekoti ilikuwa, novuga ngo bisa nuko umwana yaravutse. Naweza nikasema ni wakati mtoto amezaliwa. Rya kanguro ryari ko riba mu buryo umenga buranyegeye, uamsho wenye ulikuwa unapitika kwa njia za chochoroni, ryari rishizwa habona, ilikuwa imeonekana. Ibihero byo kugaragara kw'ikanguro, wakati ya kuonekana kwa uamsho, Imana ibindi ikora, Mungu kazi natenda, ikora ibintu byo kwemeza abantu batarizera. Inafanya kazi za kukubalisha wenye hawajaamini. Ibi byo guhuhuta kw'igihuta kivuye mu kirere, hii sauti yenye inatoka mbinguni, byari ko biba kuga abantu baje Yerusalemu, ilikuwa juu ya watu walikuja Yerusalemu. Byari gushoboka ko mpemu yera za mu cyumba abantu bakuzwa mpemu yera atana kimwe kigeze kivuga. Ingewezekana Roho Mtakatifu anakuja chumbani na anatumikia watu na hakuna sauti yenye inasikilizika. Mugi Imana yashaka gushinga intahe, yashaka kwemeza abantu bose ikikoze. Lakini Mungu alikuwa anataka kutoa ushuhuda, alikuwa anataka kukubalisha watu chenye anatenda. Hari indirimbo ivuga ngo, kuna nyimbo yenye nasema ngo Imana ngo ntirondera abanyenkomezi, aseme mtu hatafuti wenye nguvu, ngo ari kikobeza abo yahamagaye, lakini inatia moyo wenye ameita. Imana nikeneye abanyabwenge, Mungu hahitaji wenye haki, ariko ubwenge abo yahamagaye, lakini inapatia akili wenye ameita. Imana ihamagara umuntu wese. Mungu akiita mtu, hari ibyo ibanza ikagukorera muri wewe wenyine ubwawe, kuna vitu anatendea ndani yako, ariko kuko umwanya wayo, lakini haragera igihe ikwemeza n'abatahora bakwemera. Lakini kwa wakati wake, kuna wakati anakukubalisha, haragera igihe ugushingira intahe no mu bantu batahora bakwemera. Kuna wakati anatoa ushuhuda kuhusu weye kwa watu wenye hawakukuwa wanakubali. Nivyo ro bimenyetso biherekeza ikanguro, njoo ishara zinafuata uamsho, bikunda kunyiganyiza imitima yacu, benye binatingizisha mioyo ya watu, bijya biba kuko abantu batizera,
ile miujiza inakuja juu ya watu imana hawaamini. ibirashaka kubemeza yuko ari ikirakora. Mungu anataka kuwakubalisha kwamba ni Mungu ikanatumika. Mose aja kubohora abanyisirayeli muri Egiputa, Wakati Mose alienda kukomboa wa Israeli kwa taifa la Egiputa, imana yasanze amajambo Mose yari karabwira Farao, Mungu alikuta maneno yenye Mose alikuwa anaambia Farao atarahagije kuri Farao, hakukuwa anatosha. byasabye ko ikora ibimenyetso Mungu akafanya miujiza kugira Farao amenye ko amajambo yavuzwe ari ay'Imana, na Farao ajue kwamba maneno yenye Mose alisema alikuwa ya Mungu. nuno munsi hari ibimenyetso twita ikanguro, Na leo kuna ishara tunasema ni mugabo by'ukuri uamisho, atari ikanguro, lakini si uamisho. ari ukugira Imana yemeze abantu kuri kirakora. Ni kusudi Mungu akubalishe watu kwamba ikanatumika. Ibi bihe rero ni bihe bidasanzwe, ni bihe byo kugaragara ko ikanguro. Hizi nyakati ni nyakati haiziko za kawaida, wakati ya kuonekana ya uamisho. Ikanguro Uamisho rirashobora kuzima. inaweza ikazima. Iyi kanguro utabiyakuye, utarisengeye, Kama uamisho hakuuombea, niyo ryoza hata kama linakuja, nturiha agaciro kujya ko niryakuruhije. haulipatie heshima gisi kama mtu amechoka juu ya Kandi utarihaye agaciro, utarihaye agaciro, na kama hauliheshimu, bya bihe byo kugaragara ko ikanguro, wakati ya kuonekana wa uamisho, kubera ubuntu bwinshi buba muri ibyo bihe byo kugaragara ko ikanguro, juu neema iko mingi ya kuonekana kwa uamisho, wama wibwira ngo biriko biraba unaweza kujiambia ngo nuko ubereye imbere y'Imana, eti vitu vyenyewe viko vinatendeka ni juu wewe unastahili mbele ya Mungu, bikagukura muri bwa buzima bwo gusenga, vinakutoa kwa maisha ya kuomba, bikagukura muri bwa buzima bwo kwisonzesha, vinakutoa kwa maisha ya kuomba, ya kufunga buke buke pole pole, ivy'Imana bigatituka muri wewe. vitu vya Mungu vikapoteza utamu kwako. Imana idufashe Mungu atusaidie kandi duhe ikanguro, na Mungu atupatie uamisho, kandi iryo kanguro na uamisho huyo turibungabunge, tuligumbatie, ntirigere rizima mu buzima bwacu, lisizime kwa maisha yetu. tuse n'ababa za nkumi z'ubwenge Tuwe kama wale wabikira wa akili bagumanye amavuta mu matara yabo. benye balibakia na mafuta kwa mata yao. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Tuhaguruke dusenge. Tusimame tuombe.